Lebih nak ketali, mai dabu ka bakalila ikiana nonda vitala noa na kavini kose na nonda programo mama rogo dia binaka Iyo, una ai binaka kenye yu. Una binaka ai kenye yu na. binaka ia do vati ko do kana ngone do play chichi te walila na Facebook na sana ngona vinaka vakalevu ki ro marutaka na vita dinangoa ni ro mai vital noa yani na nonda vata vatango na vital noa tiko ngoa sena kina mai tau ia utaki tiko nda nonda programo o katakai tiko mai na longa ni niu liu sar mai na ve longa niu liu sa tiao mai na ve longa niu na mai vakaita vitu kina se kiro na mai vital noa tiko ni kina ke marama ko vesi vose langi ana ve kavini vakarombuka ngona vatango ana ve kavini vakarombuka ka wakawinawina ka tiko kena Connect Fiji Care na non rito vito koni tiko na nodi wasini ngono batongo ka dona kai tali kina via o New Kila kiro kila rurua na vitala noa se na vika e na mai lewana tiko na programa ngo and ke la keve na itoke kanda sambutu ki merika mai ia bera ni tiko wuna nei ro vital noa na kavini kua o kere mama ke roni na ngai wakamadala tiki koe mandeani weki o mani o ni se ngai reidu koe wakandua o ni senga ni se kilei koe dena vina komenda sana wakambula sara mandeani mena wakamadala tiki koe mama bulu vina ka maramanita Ni bolo binaka maramanita una unda kua oyau o marama nedang Lucia marama kawesi waselangi o wakawachi itu winandronga ona na luwengu au manilio ni mundu koro mai lo mai bitindu tukunto koro elandi gor saranga gitu wasu I barata wilewu I sibitanga gor no sor tangoriliu Rasa na be. Matatu takaya. Vinaka mama savada na balavu ni ngona sa mai tiki no Amerika. Yo una sa uchingo ros ngul kalimana yang baki no michi ko bolingo Amerika. Se ada mau siang manila. Manila sar. Manila sar singon lele sar. Iya. Ia rosa ngabul kalima na mbaki saranyo ni na daka tiu kian na levu ni kila kai sa mai tiko ve maramanita sa mai don na panu sa mai dabi tiki na go maramanita ka o kila ni na rawa ni na bibu ke sarva kalevu kina bunga weekenda ra ni na biba kongeti talitunga noni tal noa ra ni na Beba ka rarama te ki talitunga, waka mbimbi and porokaramu ka mai te au te ki tiku ni koa. O mama, se o marama, bosa tango, ki mami sandu ki le koe tunga nei adana mama. Mama. O mama, ia. Koe, sa mai te au te talitunga, endo na non caregiving agency. Ia, Kai tuko no ko usanga ni bina kata miu bosa wakalevu se mendoro vital no wakalevu e na buku ni nongo bisinisi. Go na programa go me baleta sarangana vika so e ko buti kenda keve na ngole mai merika kanda mai daka wakege wa mai to ya bukede na daka ngo mama dab sarmanda na dabronyo wakaritaka be ira karasema tiko mai na kavini kua na buku ni nondaru programu sen programu ge mai to ya utake na singni kua Yo una me vakan dor vital no chikna lamani magongo. It was very interesting Ni basa chau na wa sa kau na basa vici sanongono na wasani baka pertanya se basa baka bakor ando tukuna. Yo, o talitap na dorbital no, kami pino na dorbital no taka chiko na be kaya da chiko, pino karante feze e kebe kenda na chiko be Amerika, o ir na sanga ya da chiko mai, mai teka bu chiko na lamuni chine ambak sao chiko na bak kegi o ir na sanga, ko chiko me na visi ngai. O claro, ngono mantanga ko tau chimbe me ba ando na ma na wanga bu na Fiji Airways San Francisco Visi nga Santa Rita ni rat, tambili chiko mai. Na ito okay menon nanta panua lako batang ako lako may bat kena non green card lako kor lako nga may bakangande business lako irnangoni bully like never before sa dona kana lebu ni tamata sa tunggu na lo mananga ni ros ngul bata tanempa na nung kuchikin ke sa dona ka there's a lot of people ito okay sa metunggu na bonongo lebu talanga na business nito okay sa meto yawe kami na in the caregiving industry in the healthcare industry. Kaya ando rabital no chicken ni klan do rabet kat me viso talmanda another perspective as to how we can improve and
on our services. May bakanin da sala ko chiko may menda may taka bakia giwa Amerika. Sombe kay tunanon ra bananan sorang gay may bin basanga kita linanon ra tambana ra vingara bikina. Iya tambana ra experience bikina. Ya elele bikina Yerto Amerika sama teman dengan kami kana na caregiving Dina. Ko saranga kenda ke de ronu ka kenda ke de saranga na vida tokong nga na via tini nga na pasyente ni to case na KBT butu ki mereka mai sarala nga mai maindotan tal na tambana era mai daka kina roni kambia korto na irna tamba ngoner sangole mai libu bira range ngole tigumingo sarala ko rali durti na sotia na mateba luke na vi tambana taliso but for the most part majority of us ninda ado mai and mai caregiver to daka mai daka ke da caregiver ge bunga tal nga vi kenda roni ki ruka ninda da lako mai inda sem bersar tunga ni dua na vaka dauni vingaravi sena caregiving beka ron dakaya menda sambu waka tobo tuki na mai biti da lako mai do tani na tambana da vingaravi tuki na vaka tuki na mai biti ndange ngole mai Amerika sandange mai tikavu na nonda mai baka tabian tambana gona caregiving se dava no murai mama iyo dono vinaka eu mantani sengela ko me seng ambi buli saranga me vite nunggu laku tok me sesang mantangan yungkara bantana ngone sesang yungkara bantana gas sa me ambi wana lomani belongan niunggo nonton me toke lomani ni santan me birre kita santan ke buli tok balala sana ibu ni taka kalau ngata esobe kan laku me tu ini sarra buli dikian so weekend saya ngasar ngelak ngamai sa santa kobunon kata santa limbiu yan santa kita kata kian temikya dina oka ngane keno na kami tapi na vital no ko dintor na vital nota kana be kaiso yang darang kita ka minta pakarote kian tekina ena kata ngoni ndoni bengara sema ni karoro dena to doko au via tal nota nga na tikina kuta tak mai mama no nungu experience mandanga se na vika la kudrum na ngono sige ado me kina se sartunga ni dona tak vaya o kame kirobe o sita kitiko ningo au nge la ko mai vaka sama tak mama na nungu mateni tak o la nga mai o sa tukuni mo sali ko mai Palo Alto me nge adido vaki sombu i San Jose do mandanga na ka iku se o se mata sar tu mandanga na dina na ngoni sala na kena Bai lewu na vale na vika vau ai o se mata sar tu matanga ya gai ko ya ningo me limbiu na dona pono ni daka au dure ni bango sa lom ni mbogi tungo au gai dure ni lom ni vale sa ndavu to mai ombu ni ngone na lom saranga ni living room davu tiki ko dona hospital bed gai umbitu na city tutu bitu na city bula au nungu ndoma bula me tuku na saranga vak dono nungu ndoma bula au be dur tali tumba me usala ka tali Asange waka samtaka isa meu lako talivi koya yo waka iku tuku no bingo rindona ka bungo bikanda da kalunga te kina ninda ge lako mai sarambau toka ani so yo mai waka mai tumberia o lelani o kelani kuna kile lelani go indona no go toka ni kiro buli bata mai ko sa mai daka toka sa binga rabi toka bona buinungan go ko sange me tumberia o ko na daka na kakede na nongu kila kakede waka caregiving o mai bulida e na daka e ana kau kalonga te kena wakaleba ko kila ni seanga ni toto wata kede na kisi enda mai sotakaya o lako me a mama na matei saranga nungu kisi e quadriplegic sa roni ko daka taka rawi kia na level of care na vika kede ngendrevi me very intense saranga ngori very intense so total care total care ko saranga ya o yo munge no experience at all sa tumanda na gona kakiro vital no taktiko ni ko ni sa tiko manda na kamo na dakava mo na garaba kina na koe o mai garaba o te asange tiko tale na vika so elo mani vale dala ko bibiti senga na dishwasher ngone ai senga na microwave na vika vaya o iko mo sange mai bulida koe akiro na no mani na vinaka me na mai vital no takitiko me rauni na vivu kei tiko wak bibitiko ni soer sa senge ngole tiko mai e soer sa me daka tiko ke la tiko mama dona do beron gona na lilai daka politiko ngo yo
kila sembera sarani tarau ko na kisim bimbi eso ninguém do tukuni mai dona da ko sana taronga ningo ko sa karumbe ka vani no ngole me mereka go gela kan dona da ko sana tarong vada ninguém tukuni ani me baka madala te kiani na baka tukuna level of care ko sa ndo bula taksaranga kila sa tukuno ko seng la kan ko ala ayo o sa warak jenga kengi do tal na kama mandela ko mai ya no buna kiro na numani na vinakamenta na bibital no takina vivu kita kitiu kina no nonta mai vingaravi mama. Don't know. Sawar ka to nga ni taro. Ia, vati ko andu tiko na nonda lako mai na vi matangkali daka anda mai sotava. Ko tuko nea mama wakani sandu tiko na nomong bisinisi waka caregiving agency. Ke roa vi talno takatiko e na noa ni kila ni lewu sa ngole mai sa me rana daka. Senga ni rawa mi ko ngole mai me maindu na nomo daka. Anda sa kila kedea so vi kenda kalungatan dage kelinga mai i San Francisco, se mai LA, se vina bononda kelamikina sa tukuniani. O sa tongo ndana daka iko mo sala ko mai daka o tia sa li ko mai mo limbi bononi daka o sa li o ko tabuli di talenga na daka ya ia enda senga ni kalungata ke vaya tiko so weekend la ko mai nda sange me wa tu na wawa ki robital no taka tiko na noa na ni tu e sona kai rau ni nda daka bakata ki kenda menda bakaru te ki kenda kina me rau ni la ko mai ndana daka sanda tubi na ko kenda ke la ni do lebu talenga na vital no mama do tu ni tu ke la bakani na tax ID manda do ngala ko mai sanda tu ko ngani be korreda sanga me ndora no tax ID balatini sanga ni kento ke to la ko mai tu green card ke de mai dona kambimbia mama from a business owner's perspective da no morai okay na tamata ke dela ko Amerika kanda sa kalangon to sandor sana bi seksar nga ba ito ke me bakani amuna barita nga ngo sini encourage ta kana me taka ngo me bakani me taka tu bailo ino bonongo yo kanda salang ke mike dona milion ni baka milion ni tamata tunggo i Amerika rasa nga tu non pepai ni taka baka kino kenda na ito ke so weekend sange ke ali chumai yo ndo bote kita nga non the purpose ndala the weekend tapi na kata ke de menda taka menda mi buke non the mata po vale mai banua mai biti pambimbi na lo mani rosa ngabulu cin ka ona kin rosa ngabulu nem bagi sawi cingo koya ko baksam tak chicken non dor vital no baksam tak sar pambimbi tal nga nombonge etu esonaka endara ni lakapa me bakaroro takakina non da taka mate sernangor non tala ko men da sanga men do non da tax ID number sana tin number baka ngana kana kora sa chikutal ngo meviti rapatin number tal nga meviti ko andala ko mai chiko ngoni salary ni takabakina orang ada cinggo ni nangon kini salah mekina una senta da direct serna pan IRS dali apply tak ngakin nonton number o sarong ada chiko ni in the last couple of years sawa kami sa songo mena sana ya sentola chingka ngau sintora yo salele bodaka through tax agents portungo iyo kebaka esianga nanu mu wala tarni laki mereka e chiko nanu mu social security ona na sanga lenga matai ya nananda tax ID nananda baru tak it takes about 8 to 11 weeks to get your tax ID number so ya nando tong mandangan nguna ni wawa ya mento pagarote kenta to kumeki na me bakanda kilali weekend la ko meviti sang tunin doni la bole bunda ko tamaye yo mandala ko tumeka mai o kila less than $20 to mina nungu tanga ngona nda me wawa nda basanga to ka sona kala lebango merau kina ni vebu ke weekenda ena nonda daka okay sarchigo na agency iliu nangona sembara kina na iliabon dona kana lebu ni agency rotungo ke mami langaya ni fill form raura na daka ala kusanga na daka soling na tax ID salah ko na daka nango santuin di balai orto sabi na katanga na social security o irna be company lelebu kor satungga i mereka in the caregiving industry pero sabi na katanga bela ko ni bango sulen no tax ID orto bitu bango na system orto sa kilango sin social security sa reject tak mena system
Kasanda babin bin nakakina bir mandana liu tau mandama na may bakan durin bisnis ba itoke irna toke ra may bandur ya nanon bisnis me buki kina me se me wali kina na langgo ni kena laku chiku mai na nonda kau itoke me biti mer may bangarada lagi mereka sartura ra o irna chiku rawike ni sandren re mai na daka bakan donu ina be agency lili bertunggu. Satau ya utako irna maramar na turang sarliu mai na non agency me buke ya na kena wakala taki na kay ya na kena na ituke. Yo chiko eso na kandaran na kawa mendo buke kina na business talagang gue ituke. Na business ba ituke ri ba taki ko. Ke chiko na nomu tax ID ya. Den ranga mono file tak na nomu tax. At the end of the taxi ay. Kaya ko, untuk mentangan munsal antara di bebuki na agency ko sa serap chiko, na renitora na nanda ID, nanda passport, renitora na nomu tax ID. Yang mentanga doon na matay. Kini karua. Mama, orani vosanga bakalilay na baleta na tax ID. Right. Vikim do na senga tiko num do tax ID. Rawa tiko na vira ke ngara bakarutaka rendo bakarutaka na tax income tax Rani ni ngalen kina yo kelani na bibu kita nga bakalibo ke bakani bi tartar mai vira na businessi ito ke karsa tiko rango moni na tukunani o bi ndo ngo tax ID. Rawa kadava ni ndo na ngo tax ID. Do ya ken karua na numa tiko ni wasanali menalaki kere na nomu tax ID se lako na nomu ibola kere membeleta nomu tax ID enangan dribikina na nomu passport mona bako ta na nomu passport ka kuni nui gawa beleta ni awasi ngo mama beleta ni lewer ndo tarmai o sange do bako madal takani vira io erau ni buke ko na tax ID yo i ko mona bako ta na nomu passport ngai kya tale baka rendo nui gawa kinui which is understandable obitu ko nga enangan dribi mona bako ta na nomu passport na isauni tax ID indu ya so en donan raw 510 ya ke saulili sara sauli sara o klasa na rereti ko yani na ronan raw 510 ya na kenre sa uira karnali da tax mer apply takan na nomoni tax ID en arturti ko e tolu kina ro kina tolu beka na bula na ga ya mai kina na nomo tax ID en baleta tinga na tax ID ando to ko na mama ni ta sami tu na dona banua sami da raw na bula en do nga menda na suma na non diva kada Siapa kenapa? Kantin sarunga una. Iyo, yan dona kabina kaya me chiko na nanda tax ID baleta na token business. Ko ba kata gi ko na business ni token. O ko tala nga so mi bada. Dina. Ko tala nga so mi bada. Chiko na nanda bada as an employer ko soma. Ocha nangona sana o chikin na daka nanda nembaki o ira ke na clients ni agency go ira report tak talaga na non income and expenses wana IRS kono bonoya ko bina ka chikina me chiko na nanda tax ID marani issue tak na no mundo ni ko wala taki na to ken agency kasi ni 1099 W2 kaya social security you have an option, whether you want a 1099 or W2. Sa musura ng tax, kung gay file tangan mo tax at the end of the year. Ocha, sangay chiko ko na tax ID. Sana gay issue tagi ng 1099 at the end of the year. Sana gay sumui ko, bakay ko, na numi baka daba. Nirto sa na-calculate ta kamay, or to na IRS, vida, o ikon mo suma. Ano laman niyang bakin ni nung kaya. Nanguna, kaya baka siyang na mo tax ID, siyang na mo social security, Ningon mo, siyang kinan yo via apply ta kagor baka ngor una that's a drawback mali mo weekend nito kini tukun nga ba me ba ko nung passport mo sa ko mantanga mo mo talaga go batong ko sa nga nunggo ID ngo sa nga nunggo ID ke yo o IRS siyang sa nga ni marro ni passport Embe bebina kata ko merengan meran jin minggo legit Ocha nagele proses teknologi ni namba pa ko lesmino no ni passport. Kita kita baya. Yo mantanga baya una. Nangono sagi nado mekina. Dua ya. Kaya ka sianga ko no social security.
Sanga be gonna tax ID. Mhm. Salama solito na token agency. Wait okay. Meba kanin dabi kanito, dabi kilay. Sabata ka tagi ko. Eh? Mhm. Magkilay ko nanguna sana rabo kirin na bagya. Ento eno so mo na mo bakata ba. Mhm. Tano sa mga na token business ya. Mhm. Eh? Yaba kaya sanga chiko no mo namba. So ya man nga andon very important thing for you to have ningono sa lagmi kina mo may binakata mo may lagi ni record domanda na kaya mo na ba karo tagi kina Mhm. na berua se tol na ba ro 2 to 3 months na na may wara ka taka mendo na mo namba Mhm. Vinaka. kini karua taso kini karua na ngona sa watchmaking na we kami bital nga na covid sangyo tingo Mhm. Etu na iliu sesena sochi ni regulate ke pabina kana lawan ni home care. Yeah. Mhm. Angonango in the last 10, 15 years, maybe 20, sabi na kati na caregiver todo ko California, mera register in the state under the Department of Social Services. Mhm. Era mera register, ni mo na register kina. Solimena nomu per ID number. Mhm. Total tu nga na criteria ni nomu toro menum per ID number. Mhm. Iko na complete taka chiko na kalasi alawa ki mai. I think it's like 5 to 8 hours a year. Uh-huh. Only 5 to 8 hours a year. O chake baka ko beto sera no mobuli ko rasa ka dia ka baka iko Mhm. chiko na kana kalasi chiko tale sona requirements baka na TB test, you know. Go after COVID, it's a requirement by the state that you have to be immunized. Mhm. You have to have at least 2 of the COVID shots. COVID-19. Mhm. Yes. Mama, o tako samanda, vandondon te kia o ki o dhala, kona certification ea me, endondonu me radhakawa kia na caregivers i California, to register. Regardless, endu e waka pepa se senga, ke sa dhaka tiku wa caregiver endondonu ngā mo na register, endonu beka ea se senga. Se rawa beka ngā ni o na register? Okay, e wango. E so, e rakaya, mira rasa register chiko kona na tax ID. Mhm. O yo sember manda new lakabo ya unangono a tax ID tukina, go sa chuno social security. Yo, it's a requirement mo iko nandona ba vale go na sava pepa. And a chiko na requirements mona it's renewable every 2 years. Mona takaba chiko na no kalasi, mona takaba na no TB test na kala like get vai. Oya, ko kere chiko yo manda do kere serangai. Yo na nungu kalasi renda takaba online on academy ndo ba ko tabir na kalasi na takaba online. Rotal nga okla na sotal nga na agency rachiko yarda ka basar nga hands-on training Endo obie tumana nga mama o ni Cleoni Langi yando na training e thakawa tiko kona academy e thakawa tiko koe ai member le tira na caregivers koe au na numa kina ni rawa ni register kethe regardless se o mani waka pepa se seanga iyo e rawa nga Nicola Kani yando na katala nga e totoka tukina na mbule California but e livu na kawango e rawa nindo me thakawa tiko na pepa se seanga e se rawa tiko na mbula o yo una nungu baka samongo kebaka e rawa ni bukeiko nandau ni dito bakin businessi wait okay na sulebi kuna dhaka kela ni sa kela chiko koya ni iko senga chio ni ba pepa bada bo kenda na win kata na dhaka okila menda dhaka talanga kenda na manditai binda dhaka na kenda kalasi ndama ku tetaka ndama uchia dhaka mo tu eso na kaila ba kimi ba na state menda dhaka ba mera ni bau toka roki na eso na ka o compliant tukina in the state of California. Na kalasi na immunizations na sotal na kalalay. First aid, na CPR and first aid, na mo kalasi. Those things you can do through the Red Cross. Lako tako may mo certification. Support taka chiko na mo profile as a caregiver, regardless of whether or not you have your papers.
Ia ando na kai totoka kina na mbula I California, ai. Wakarau taki tu na ngole mai nda mai dhaka ko ia waka wase tuka ni go mama ni tuna kai ndundu menda na dhakaba ka rawa ni ko dhakaba. Waka pia pa sesenga sa alak mantanga mai mai dhaka takarau tiko. Ndutan la ka mama ni berni ge tose ani na nondorubital noa sa totola talitungan kaloko. Yo me waka wakarita ka tiko ni ango sengai sevu tiko ni programo dhabatal leda ni programo mama. Mai na velonga niu. Mai na velonga niu, Sege kia ni se utingo. Ando tala kau via kuta taki mai ni rawa, ni ndua na nomu driving license, Se wateke na kia na mai ndola mandanga indo na nomu bank account. E rawa. Kila au kurambui taka mama ni e vida na marama, ngombaleta na tambana winga kina na life insurance, ni vida na marama sarmai baka mbaki toka o tia sang ni taronga sabia baka insurance o sang taronga bada sa tiko na no bank account gitu na senga semberto nindo na bank account e senga nindo e buki au sasanga taka tiko tu no mai mai vale ni senga ni rawa ya ando na kava kloloma kiro mai baka dina taka ni senga ni o kenda kede tuto batu na nonda rai mendando buke ninda sagole mai bango ia kirubi tukune ni rawa na kena dola na nomuni bank account. Ia talanga ndo na kambimbi ninda sa ado mai na bono libungo Amerika se dava mama. Wa mimbi ni sa chika no tax ID na tax ID ko ben dola to ka sana katuba. Dola ko na katumba ni mbange, rindo no ngol ni mbange. Dola ko na katumba ya ni rani ala kaka. Under social under your tax ID na bin nakasara. Kala una ndosa na advantage level gripo sa tokarana no tax ID dina to doko ya sana nge raura ka ke nge ba ni to kalau ngat sarike ni ndolo tu bikentu na lesenia in riba siang no pepa siang no pepa AB60 apply taka Raunum leseni nin reva. Na nambangi matanga na vi Wells Fargo. Wells Fargo e senga ningan derby kina na tax ID senga ningan derby kina baka iliu endo ngan derby me rua na nomo baka me rua nomo ID se me dua me tiko me sabaka account tiko nambangi a me roninge nrola ko bateani me $1 kina nomo account. Nangonongo with Wells Fargo ikuruni langa yani ondola na nomo bank account ena nomo passport nga. E rawa ya witiangi sana banger sange waraka na ngone adami kina no tax ID and they know ana kai to toka kina ngone sa adami kina no tax ID onge solia ni verto bakarau ta kitu nei tostoso leuna ngone do tondo mai barong i talanoa tunge mai tumei rere tu senga wali tona betena no tu rere se to vako i talanoa to vako tu sona i tukutuku e senga ni ndondonu senga ni bebuke mama sa volek sartok ni oti na ndorngona do talembeka na kavia wasia o kila ni lewe rambai lewu na i talanoa mai na velanga niu do talembeka na ka ni via wasia na kavinikoa waritanga ni kenandara ni may daka tekianda kaya baka ni kaya mandan na sila kumay nangunaya kaya baka raw kaya chika biyo na kaya nayalo taro kaya baka biyo na kata taro na sumi na siya nga sarangan hindua na rin taro biko ano may tosa na punongko kaya baka if you're coming with your goals tabulya sinda na kain rin rewantura Benaka. Wambota sana roti kenda tu ya ni kua na dau mai na nonde seven ni programo mai na velonga niu gai nana ma kita litiko mai na ngono watanga na madau katu mai kiro na me veto mani talitiko ni kina ke pakai tu sana no muni bakata taro na bika so kiro sa mai be wasi ni kina na kavini kua ni ge vola mai ni vakota mai ona buninda kua se radio bulando vata se ni vakota mai be marama kovie si vose langi na tiko talanga na Facebook se na messenger na be taro so ni bina kata me kiro na ge mai bibu ke ni kina se sumiani na kena sumiani na no muni bakata taro vinaka bakalebo mama bakanuni vinaka tiko ni nandun na madha vinaka vikim ni na madha mengo mo ni madha vinaka au kila ni levu talituna ka kiro nangai me vital no talitika ni kina Vinaka valebo una vinaka ridi bulon do vata vinaka